ahabwa timu ya Arsenal kutwara chikopo cha Premier League. Abahagizi ba Arsenal mu district ya Ntungamo ni bakiyongera kujaguza. Abahagizi ba Arsenal bari kurabira mu kigombe cya Ruhama Main Kahunga Arsenal Fans Association bagizira mu korogwe byafayo ahabwo kujaguza ubuhanguzi bwe chikopo nico kimwe. Aba babandize no kwemurika obwe bari kutambura mu rugo rwa Kahunga nakari no kushemererwa bwanyuma bayiteranira mu mbaga rugogoma ahabwo kujya okunywa na no kushemererwa ahari Sunrise Garden omusero ya Nyachanga Western Division omu municipality ya Ntungamo omu district ya Ntungamo. Okurugira hari Julius Turyasingura uriko bembere kigombe cya Ruhama Main Kahunga Arsenal Fans nagira ngo kibineki cyamaro bwiro buri kwingana myezi mwenda kitandikire kandi bonka bahagizi ba Arsenal tibari koma kuhagira no kujaguza konka ngukureka nibekunganya buri sande batere sente ziri kurenga miliyoni emwe bazihamemba wabo ahabwo kwetungura kandi abinjo muri bo bazire ngo kibineki kibayambire munonga. Ndikuza kutekateka yo kugira ngo tufune kikore kigombe iki nkaba turi abantu bashatu ngabanye Netsime na boss Kasimbura tubagira ngo reka tuje tukoreho kigombe cyazaje nayi nakikopere nanyi cyanze umutuma agantika tikikore sande kitera memba miliyoni emwe kandi peneyo na nesente za share twashashire kibanja hati twinakabanja ko rutoki bwa Arsenal Fans no bishoboza wenu tukorana mpare zonka ntukorana amataka. Savirino Arinite uri mukuru w'entebe yo kubanza habwa sere ya Nyachanga nobwo ari abaryo muhagizi wa Manchester United ahikira mukorogu kandi yasima abahagizi be kigombe kiri kuhagera Arsenal ahabwo kwejumbira mu kigombe ekiri kurete ntunguka nobwo toza mu kigombe cha Arsenal ukakora society muketungura utine mpare bakajimuguru utine mufarasi bakamuguru konka mufitemo abantu necyo. Robert Gwekuta uri senior assistant town kiraka ahabwa Western Division omuri Ntunga mu municipality kandogu uri patron w'ekibineki ashabira abahagizi ba Arsenal kugirana rukundo no kwejumbira mu ntekateka za government okwenda kugumiza muno kwetungura. Ninyenda kubashaba kutangisiriza program za government ko kwanda kutangisiriza program za government no yemanyiza abakozi ba government omu community yawe ningo mucanga cyawe omuseri yawe aho kurga hariho ibintu byo yitabamo ebikubasa kutungura icyaro cyawe hine byo kwitabamo byetunguka umucyaro cyawe kora uri mu cyaro uri mu geiga nindi uri kure mu rudo rukoro bugeiga konka barano barikubi umanyoni ngo rukubi nungano basinga. Reverend Bernadette Muhimbise nawe abira rya mukorogu yahagira kibineki kandi yabashaba no kunda hamwe no kura tereberagiro bya Ruhanga hamwe no kugera ibintu byo mu gashobe basige nyuma ahabwanyensa yabo hamwe no kwetungura bibo nejyangu mbaze mushero ukama bwa Ruhanga nebindi mudija kubongeraho mwero bworo hati girari eki wasige nyuma abeho rigasi na nyesya bamanye ngo kawugizereke ukuri umuhagizi wa Arsenal umubwire nkobu indeke mwagizereke kimwakozere ninge cyo warikire. Charles Tusingwire uri director habwa 5 Star High School obirajyo mujenye mukora mukorogu ayegisira kibineki kandi yabashaba no kugira mitwarize mirungi hamwe no kwego gukora ahabwo gumiza mu kutungure byanga byabo imwe barya aba Arsenal mwashoshiyetinga leta entunguka omumakagitu omubyaro byitu na no mwihanga ryona
babagambira kigambo cya discipline kugira abekibineki bagumizemo basharana keki kandi bagirya hamwe bajwekwa n'emidari ngakamanyiso ko kushemererwa ahabwo buhanguzi bw'ekikope cya Premier League. Ateta Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television.